Rekla si da nekako ne voliš da čekaš i da stojiš u mestu. Smatraš li da zapravo ta brzina ume da bude i, kako kažu, nekad, kako kažu, sve što je brzo, to je i kuso, ali ta brzina nekako ume da čoveka poremeti. A ti si negde baš apostrofirala na tome da nisi neko ko voli kada je tvoja karijera u pitanju da stojiš u mestu i da cupkaš. Za tih 2 godine rekao bih da se dosta stvari promenilo na muzičkoj sceni Srbije, a do tada si imala pa tu čast da, recimo, na neki način i muzički diktiraš trendove, ako uzmem u obzir dosadašnje tvoje albume, posebno i saradnju sa Bubom i Džalom. Koliko je zapravo izazov za tebe bio priprema tog novog albuma i na što si najviše obratila pažnju kada govorimo o odabiru novih pesama? Pa, istina je da prosto nekada, ne nekada, nego kada se radi o muzici, umjetnosti, mislim da ne možemo raditi brzo, jer to nije butik pa odeš i kupiš, probaš i uzmeš. To je prosto nešto što je jedan proces gdje svi mi koji radimo na toj muzici moramo kao prvo da budemo u nekom pozitivnom elementu da bi napravili nešto. Kako tekstopisac koji piše tekst, tako i ja koja ga iznosim. Tako da meni je generalno kod ovog albuma najvažnije bilo da ja negdje osjećam to što pjevam, jer koliko god bili nekakvi trendovi, koliko god nešto bilo popularno, da bi vam ljudi vjerovali, morate prvo vi da vjerujete u to. Tako da meni je najvažnije bilo da se to meni dopada, da sam ja načisto sa tim, da stojim iza toga, tako je, i kvalitet. Ne kvantitet, nego prosto kvalitet, da svaka pjesma bude što kvalitetnije odrađena, jer mislim da sam negdje publici kroz sve ove godine i dužna da dam jedan takav album koji će se zaista slušati.